uhvatiti Deda Mraza. A blip in the sky, a jolly red guy. We got to catch Santa Claus. He's on his way, got a super cool sleigh. We got to catch Santa Claus. Well, ho, 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 where did he go? We got to catch him because we need some proof. He's up on the roof. We got to catch Santa Claus. Sing along with me now. We got to catch Santa Claus. We got to catch Santa Claus. We got to catch him because we need some proof. He's up on the roof. We got to catch Santa Claus. We got to catch Santa Claus. Glavna ulica, 15:30, božićno veče. Da, Veronika, i ove godine nas čeka zeleni Božić. Nego šta, Trevore? Na tebi je red. Pa, Veronika, tražio sam ove godine od Deda Mraza novi šahovski komplet. Da razjasnimo ovo. Ti veruješ u debelog čoveka koji se vozi naokolo u sankama koji je vuku čarobni letići irvasi? Pa, u stvari, da. Trevore. Razmisli malo. Na svijetu ima 2 milijarde dece. I u čemu je problem? Čak i kada bi davao poklone samo trećini, Deda Mrazove sanke bi morale da idu 3000 puta brže od brzine zvuka. A to zvuči prilično neverovatno. Zanimljiva teorija, Veronika. Bravo. Ali Deda Mraza ne zanima nauka. On je čaroban. Kako god. O, usput. Šahmat. Napeta partija kao i uvek, Gabriele. Da, Erole, srce mi još uvek lupa. Ma, zableštavi čarobni štapić jednoroga. Šta to gledaš? O, ništa. Znaš, razmišljao sam. Šta ako ti dokažem da Deda Mraz postoji? Da dokažeš? Kako? Fizičkim dokazom. Fizički dokaz postojanja Deda Mraza? Tačno tako. Sve što treba da uradim je... Pa, da ga uhvatim. Znaš, da bi mogla da se uveriš. Pa to je odlično. Šteta što ne postoji. I believe in Santa Claus because he's true to me. There's no way that reindeer and a sleigh can take a man on such a jolly spree. Stop right now, let me show you how he can do this all in one night. There's no way, it's impossible. The facts will never prove you right. Znaš, Veronika, zahvaljujući različitim vremenskim zonama, ako Deda Mraz putuje sa istoka ka zapadu, ima na raspolaganju otprilike 31 sat za rad na badnje veče. Just close your eyes and you will hear the reindeer on the roof. There's no way that this Santa Claus can do it all on Christmas Eve. Anything is possible as long as we believe. The facts will never prove you right. Stvari, zašto se uopšte raspravljam sa tobom? Erole, Gabriele, vi verujete u Deda Mraza? Izbegavamo da zauzimamo stav po takvim pitanjima. U metafizici pravilo je da nema konkretnih odgovora. Ali pomoći ćete mi da ga uhvatim? Nego šta? Dobro, drugari, čeka nas posao. Naš prvi deo posla je prikupljanje podataka. Dakle, gde li se on krije? Severni pol, 17 časova, božićno veče.
hangara. Zatvori vrata hangara! Za 10 sekundi brže nego prošle godine, gospodine. Udaljite se od bušilice. Nadzornik za Irvase neka se javi u ambar. Svaka čast, ekipo, najbolji ste. A sad, gde je ta kafa? Vaša duplo kapućinasta ukusna preukusna božićna bez kofeina promućkana moka, gospodine. 2, 1, 3, javite se u glavnu kancelariju. Sojno mleko? Ko je stavio sojno mleko moju... Znaš šta je doktor rekao, moj mali mraže, vraže? Da, draga. Patuljak 36 da pozove svoju majku. Sad mi je daj. O čemu to govoriš? Hajde. I drugu. Čuvajte se ljutog Irvasa. Držim te na oku, gospodine Mraze. Svi nazad na posao! Moramo da ispoštujemo rokove! Pa, kako da nađemo pravog Deda Mraza? Gospodo, odgovor je internet! Tražimo Deda Mraza, Krisa Kringla, Svetog Nikolu, Božić Batu, Sinterklasa, Tjernuela, Papa Noela, Žulimena, Baba Natali. Veronika. Veronika. Koga tako zove? Da li si bila tu sve vreme? Hajde, momci, samo gubite vreme. Sada je Badnje veče. Hajde da se zabavljamo. Ponašate se blesavo. U redu, Veronika, sada nam stvarno kvariš raspoloženje. Da li uopšte imate neki plan? Ko je od vas dvojice vodio beleške? Pa, imamo putanju, brzinu i približnu procenu vremena kada će biti iznad nas. Uz malu verovatnoću greške. Koje je veličine Teksasa. Ja ću uhvatiti Deda Mraza i to će biti naučni dokaz koji ti je potreban. Trevore, s mesta dođi u observatoriju. Vi znate da je Badnje veče, zar ne? Nova godina je tek za nedelju dana. Da, Dušo, naravno. Slavimo jer smo upravo uočili veoma retku i neobičnu kometu. Zove se Ledenko. Wow, čestitam, doktore Taylor. Kako ćete to proslaviti? Pa, Božić je, znate. I večera ćemo sa bakom. Što me podsjeti. Da li dolaziš, Trevore? Da! Ali treba da uradimo taj praznični zadatak. Zadatak na Badnje veče? Da, nekako je iskrsao u posljednji čas. Dobro, Trevore, pridruži nam se kasnije. U frižideru imate hrane za slučaj ako ogladnite, deco. U redu, postavimo naš kontrolni centar. Nepopravljiv si, znaš? To ti se i sviđa kod mene. Znači, to je Ledenko, a? Svemir, 19:30, Badnje veče. Moja leđa, koliko dugo sam spavao. 100 godina, gospodine Ledenko. Wow. Hvala na čekanju. Da li sam nešto propustio? Šefe, živimo na kometi. Šta može da se propusti? Dobro onda. Kakvi su nam planovi? Pa, mislili smo da zauzmemo planetu. Znate, da pokorimo sunčev sistem. Ne, nisam raspoložen. Šta još imate? Pa, vreme je Božića, gospodine. Vreme Božića? Znate šta to znači? A vreme za zimske gume? Vreme je da obučemo dugačke gaće. Znate, nekad ne mogu da verujem da smo potekli iz istog snežnog nanosa. Vreme je da uhvatimo Deda Mraza. Pogodak. A ovog puta ćemo zaista da ga uhvatimo. Ovo će možda da zvuči kao glupo pitanje, ali... Onda nemoj da ga postaviš. Šta vi imate protiv Deda Mraza? Zar vam nisam ranije to objasnio? Pa, možda nisam slušao, znate. Divno! Naterao si ga da peva! Santa never paid me no mind. Santa never was jolly and kind. Santa never would give me his time. Now I've got a list of my own.
Santa never had nothing for me. Santa never could hear my plea. And Santa, I demand your apology, 'cause I've got a list of my own. I do not like those big red baggy pants, Santa. And what are you always doing hanging around the mall? You know, if I snuck into someone's house in the middle of the night, they'd lock me up. And what's up with the cookie? 5, 6, 7, 8. Santa, I've got a beef with you. Santa, I think you know it too. Santa, get ready to be Santa who? 'Cause I've got a list of my own. 1. Oh, Santa, 2. I'm gonna get you. 3. Oh, I'm coming for you. 4. Yes, sirree, 'cause I've got a list of my own. He's got a list of his own. 'Cause I've got a list. He's got a list. Oh, I've got a list of mine. We gotta catch him. We gotta catch Santa Claus. Dovedite Irvase! Irvasi stižu! Irvasi su na palubi! Započnite božićni protokol! Započinjemo božićni protokol! Još poklona! Evo još jednog tovara! Treba nam još ružičastih. Hajde! Podigni. Dalji se. Sad si daleko. Hajde polako. Samo polako. 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 O, baš tako. Svaka čast, Charlie. Sve je gotovo! To je poslednji. Udaljite se svi. Pripremi se za zatvaranje palube. Zatvori to, druže. Spremni smo za proveru, gospodine. Igračke, Spremne? šargarepe za Irvase. Spremne i ne brinite. I vaše krovne su na spisku. Naša mala tajna. Kad smo kod toga, gde je taj spisak? Možemo li da popričamo, dragi mraze? Sve za tebe, draga. Da li se sećaš koja je godina? Jao meni. Zar je već prošlo 100 godina? Kako vreme leti? A kad smo kod toga, vreme je da se pođe. Ledenko te je za malo uhvatio prošli put. Šta ako ove godine pokuša ponovo? Da, znam da izađem na kraj s njim. Možda treba da ostaneš kod kuće ove godine. Možemo da pošaljemo kupone za poklone. A čujem i da je Južni pol veoma lep u ovo doba godine. Hej, ja sam Deda Mraz. Šta može da se desi? Previše očigledno. Previše jednostavno. Nije loše. Obećavam. Postao si opsednut ovim. Ne, nisam. Možda da probamo da namažemo dimnjak super lepkom. Hajde, Trevore. Ne moraš ovo da radiš zbog mene. Nije ovo samo zbog tebe. Ne. Radim ovo zbog celog sveta. Zbog svih Veronika tamo negde. Ja, Trevor Taylor II, konačno ću dati odgovor na jedno od najvećih životnih pitanja. Rešit ću jednu od najvećih zagonetki. Najzad ću da dokažem da Deda Mraz postoji. A onda ću da dam izjavu za javnost. Dobro, možda sam malo opsednut. Više nego malo, Trevore. Vi ste stvarno bez veze. Znate da je u pravu. Jesmo bez veze. A, ozbiljimo se. Kako tačno mislimo da ga uhvatimo? Pođimo onda gore, gospodo, i damo. Sve će vam biti jasno. Savršeno je, ne može da promaši. Predstavljam vam lasersku svemirsku vuču. Jedan zrak će povući njegove sanke nežno ka zemlji.
Bada bing, bada bum! Ostalo će biti deo istorije. Kao što vidite, ovde imam sve sastojke za nišan. Još samo kad bih mogao da se dokopam... kako da kažem... visokonaponskog lasera? Pa zašto nisi rekao? Možeš da ga pozajmiš od naših roditelja. Zašto vaši roditelji imaju visokonaponski laser? Pa, slučajno je bio na rasprodaji. Upola cene. Mama nije mogla da odoli. Pa onda je sve rešeno. Spremni smo. Znaš, Trevore, nešto sam razmišljala. Da? Stvarno cenim to što radiš, ali oboje znamo da ga nećeš uhvatiti. I ne želim da budem odgovorna za rušenje tvojih snova. Vidiš, baš zato to i moram da uradim, Veronika. Ako je to jedini način da ti dokažem da postoji... A blip in the sky, a jolly red guy. We gotta catch Santa Claus. He's on his way, got the super cool sleigh. We gotta catch Santa Claus. Ho, 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 where did he go? We gotta catch him because We need some proof, he's up on a roof. We gotta catch Santa Claus. We gotta catch Santa Claus. We gotta catch Santa Claus. We got to catch him because We need some proof, he's up on a roof. We gotta catch Santa Claus. the schedule is tight. There's only one night. We've got to catch Santa Claus. He's fixing to leave on Christmas Eve. We've got to catch Santa Claus. you know we gotta be quick to catch Saint Nick. We gotta catch him because we need some proof. He's up on a roof. We gotta catch Santa Claus. We got to catch Santa Claus. We got to catch Santa Claus. We gotta catch him because we need some proof. He's up on the roof. We got to catch Santa Claus. We need some proof. He's up on the roof. We got to catch Santa Claus. We've got to catch Santa Claus. Dobro, hajde sve da ponovimo. Sa ovim se nišani. A pucaš sa ovim? A onda ga pomoću ove druge stvari namotamo. Baš kao na pecanju, šefe. A pecat ćemo Deda Mraza. Ali šta da upotrebimo kao mamac? O tome je stvar, šefe. Mamac nam nije potreban. Razumem. Ne, u stvari ne razumem. Možemo li da ponovimo? Da, nekako ste sve zbrzali, momci. Ho. Vreme je! Učini me ponosnom, dragi. Dobro, u redu, a sada svi na svoja mesta! Idemo! Otvorite vrata hangara. Jogurt. Uključite elektroniku. Spremite se za dejstvo polarne svetlosti. 5, Da li je sve spremno, Barki? 4, Ne baš, gospodine. Neko je ostavio stari poklon ispod sedišta. Tri. Izgleda da je dugo ovde stajao. Daj mi da vidim. 2, Hej, sećam se ovoga. 1. Dobro, uradimo ovo. Santa's coming to you. Santa's on his way with the reindeer and the sleigh. Santa's coming to you, flying through the sky. A big red jolly guy. Santa's coming to you, up and down the chimney, lots of presents to leave under the tree.
Santa's coming to you. Up and down the chimney, lots of presents to leave under the tree. Come on, Santa's on his way with the reindeer and the sleigh. Santa's coming to you, flying through the sky. A big red jolly guy. Santa's coming to you. Oklopni Kavez 2000. Najizdržljivija dostupna zatvorska jedinica. Umalo da zaboravim, najvažniji sastojak. Keks i mleko kao mamac. Deda Mraz se strogo pridržava plana. Trebalo bi da stigne za otprilike 14 sekundi. Ekipo 2, da li me čuješ? Da, čujemo vas. Kako radi taj sistem za praćenje? Upravo sam ga spazio i naciljao. Eno ga, tačno na vreme. Tako predvidljivo. Srećan Božić, Deda Mraze. Spremi se, Veronika, i pali! Gde je nestao? Pobeći će! Pobeći će! Upomoć, ovdje moćni pol 1, veliki crveni je ispao! Ponavljam, veliki crveni je ispao! Svaka čast, Novajlio! Uključite kočnice broj 1! Moramo da spustimo ovo luče na stanovodan način! Vaša ledenosti, gospodine. Šta je? I izgleda da ga je neko drugi pogodio. I to laserom, industrijske snage. Laserom? To je baš pametno. A, šta onda čekate? Ekipa 2 zove bazu. Potvrđen kontakt Deda Mraza sa krovom. Deda Mraz je na krovu. Ne mogu da verujem. To je rakun! Znao sam da će oni časovi karatea da se isplate. Uhvatimo ga. I morao sam da pojedem te krofne. Ma, vidite to. U ovom podrumu ima keksa. Levo od tebe. Ha, moj si! Da li si ga uhvatio? Jao! Podneću detaljan izveštaj. Posle ukazivanja prve pomoći. Prestani da se mrdaš! Erol ga je uhvatio! Spasi moj, deda! Ne, nije, Gabriele, to sam ja, tvoj rođeni brat. Pa kako ja to mogu da znam? U mraku, dok ti deda sedi na glavi. Ovo postaje prilično zamorno. Molim te, skini mi ovo. Otkinut ćeš mi glavu, i to pravu. Deda Mraze! Izađi gde god da si! Sigurno je ovde negde. Kažem ti, Trevore, to na krovu je bio rakun. O, Veronika, ti baš nimalo ne veruješ. Izvini me. Upamaću pomoć, Smiri se! Probat ću ponovo. Prestani da se mrdaš. Deda Mraze? Gde sam ja? Jao! Wow, stvarno sam uspeo
Uhvatio sam Deda Mraza! Kako da ne? Mislim, izgleda tako. Gde sam to ja? I šta se ovde dešava? Hej vas dvojica, da li me čujete? Ništa vas ne razumem. Moram da idem po njih. Odmah se vraćam, ne idi nikud. A ti pazi na njega i ne puštaj ga napolje. Barem dok ne da izjavu za javnost. Moram da priznam, ti si najbolji Deda Mraz koga sam videla. Trevor se očigledno dosta namučio. Da li je ovo pravo? Slušaj, druška, ne znam koliko ti plaća, ali sve ovo ipak nije dovoljno da me ubedi. Bolje bi bilo da ideš. O čemu ti to govoriš? I ti i ja znamo da ti je Trevor platio da dođeš. Trevor? Trevor Taylor? Da li je on odgovoran za ovo? Reci mu da nikada neću verovati u Deda Mraza. Kraj priče, gotovo. Nekada si verovala u mene, gospođice Veronica Jean Campbell? Znači, rekao ti je moje ime, a? Veronika? Da li je mogao da mi kaže za određeni božićni poklon, koji je određena devojčica oduvek želela, ali se stidela da bilo kome kaže? Šta? Izvoli, Veronika. Masa, bleštavi čarobni štapić jednoroga od dugi iz ograničene serije? Srećan Božić. Kako si? Ali... nemoguće. Ti jesi Deda Mraz, zar ne? Ti postojiš. Deda Mraz postoji? Nisam imala pojma. Tiše malo, molim te. Izvinite, gospodine Mraze. Pa dobro, možeš li da me oslobodiš odavde? Nema mnogo vremena, znaš? Kako god vi kažete, gospodine Mraze. Izvinite što nisam verovala u vas. Zaboravi na to, to je deo posla. Da, gospodine. Povuci taj konopac. Inače, ova zamka za vas, samo da znate, ja nemam ništa s tim. Izgleda baš kao na filmu. Veronika, nemoj! Rekla si da ga nećeš pustiti. Da, jer sam mislila da je lažni. Hej, gde je otišao? Šta si uradila sa njim? Ja, ništa. Sigurno je izašao kroz prozor. Raziđite se, moramo da ga nađemo. Ti ostani ovde, za slučaj da se vrati. A ne, idem sa vama. Za Woodya drvosaču. Hvala ti, Woodrow. Dosta smo skrenuli sa putanje. Imamo sreće što smo živi, Novajlio. Mnogo kasnimo. Zaglavljeni smo u sredne dođije i izgubili smo Deda Mraza. Izdrži, Novajlio. Ovo je upravo postala spasilačka misija. Platit ćeš mi za ovo. Ti si kriv što kasnim. Deda Mraze, znam da si uznemiren. Nisam mislio da će sve ovo da se desi. Drži ga! Slušajte, ja sam zauzet čovek. Pustite ga. Molim te, Deda Mraze, sve što sam želeo je da dokažem svima da u stvari postojiš. Znaš, od istinski, trajaće samo nekoliko minuta. Da li ti znaš šta si uradio? Moram da završim sa Grenlandom pre nego što svane. Gospodine Mraze, ja samo tražim jednu malecku izjavu za novinare. Šta kažeš da se nagodimo za fotografiju? Šta je to? Trevore, dečko moj, mislim da si upravo postao moj najmanji problem. Trebalo je ove godine da im pošaljem poklon kupone. Zemlja. Dugo nisam bio ovde. Nije se mnogo promenilo. A sada, gde je on? Mogao bi da bude bilo gde, šefe. Pogledaj ovo mesto. Da li je ovde toplo ili mi se čini? Da, je lako. Wow. Mislim da je vreme da se malo raskomotimo. Momci! Deda Mraze, dosta mi je tvojih koještarija. A sad, samo da ih nabrojim. 5, 6, 7, 8. That I got a beef with you, Santa. I think you know it too. And Santa, get ready to be Santa who? 'Cause I've got a list of my own. Big red
baggy pants. Little elves that dance. That silly white beard. Yeah, you know, you're pretty weird. The mall, huh? You got a lot of gall. And all those snacks. You better watch your back, 'cause I've got a list of my own. He's got a list of his own. 'Cause I've got a list. He's got a list. Oh, I've got a list of mine. Ti ga poznaješ? On je moj stari poznanik po imenu Ledenko. Upravo je zelenio pola našeg grada. Nikada nisam video toliko leda. Otuda mu ime. Šta on to ima protiv tebe? Mislim, osim tog spiska, naravno. Duga je to priča, ali ne želi da razmeni božićne čestitke, u to sam siguran. Pa ne deluje baš prijateljski. On samo laje, a ne ujeda. Da li postoji drugi put oko ovog trga? Da li je? Oni su na njemu. Izgleda da će moja posada morati ovdje da dođe po mene. Srećom na sankama imam uređaj za praćenje. Možemo li i to da fotografišemo? Deda Mraze! Ovamo! Uhvati konopac! Stigao mi je prevoz. Hvala nebesima. Čekaj malo, a moja fotografija? Pa, mnogo mi je žao, ali čeka me burna noć. Adios i adieu. Ajde sad, uz konopac! Samo polako! Morao sam da pojedemo na krofne, a? Nastavi da se penješ! Ajde, deda! Nemoj da staješ! Drugari, psst! Ne mogu da verujem. Deda Mraze, da li si dobro? Volim topli kakao. Hej, šefe, sleteo je tamo dole. Hajde, uhvatimo ga! Čekajte malo, nešto ovdje nije u redu. Brinu me ona deca. Da, šefe, ali to je samo gomila dečurlije. Dečurlija, nevaljalci. Deda Mraza su pogodili laserom. Ko zna šta nama mogu da urade? I ja ću da se pobrinim za ovo. Lepo ste oborili Deda Mraza, deco. Čestitamo. A sada ga predajte. Odlazite! On je naš! Mi smo ga pošteno uhvatili! Dobro onda, ne ostavljate mi drugog izbora nego da vas bombardujem ovim grudvama snega. Da li me je on to upravo pogodio grudvom? Ha! Ti to zoveš snežnom grudvom? Ovo je grudva! Kada mislite da mi pomognete? Evo one, gospodine. Oni su samo gomila dečurlije. Evo vam malo. Evo, probajte ovo. Predajte ga! Mislim da ne razumete najbolje. Došao sam po Deda Mraza. On je moj. Ne, on je moj! 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 Prvi sam ga uhvatio! Pa ja sam veći od tebe. I ružniji. Pa sad nećemo da se vređamo. Raziđite se, tako ćemo ih lakše savladati. Držimo ovdje stvari pod kontrolom. Wow, vidi sav taj sneg. Mislim da nećemo imati zeleni Božić ove godine. Pazi! Imaš snega, šta se ti dešava? Ti si baš neka radoznala devojčica. Hej! Gledaj sad mene! Pomeri se ti prerasli ledeni sladoledu! Hej, moja mama je bila ledeni sladoled. Tako je, bila je. Sad polazi sa nama. Hej, slušajte. Šta? Tiho je. Možda su odustali. Ne verujem. Šta li je to smislio? O, spustite svoje grudve. Mislim da imamo nešto što bi moglo da vas zanima. Odmah je pustite! Menjat ćemo se. Ona za njega. Ovo je otišlo predaleko. Pusti je! Deda Mraze! Ma dajte, ovo nema veze sa mnom. Kako bi bilo da mi ovo rešimo jednom za svakda? Da, kucnuo je čas. Znam šta si sve ove godine želeo od mene. A?
Rano sam ga ovde sakrio. Da, evo ga. Malo je prašnjav. Dobro je da nisam pustio Barkija da raščisti sedište pozadi. Ovo je za tebe, Ledenko. Srećan Božić. Ček. Samo malo, crveni. Misliš da možeš da ga potkupiš poklonom? Misliš da je neka koještarija dovoljna da ga oteraš? Misliš? Da! Da. Šta misliš kakvo ponosno ledeno čudovište je onako... Tišina svi! Možda je Ledenko oduvek želeo poklon od Deda Mraza. Možda je Ledenko bio uvređen što ga nikad nije dobio. Šefe, hoćeš da kažeš da se u stvari o tome radi? O neisporučenom božićnom paketiću? Pa ti si slikovac! Ponašaj se tako! Da! Šta je sa onim spiskom? Da, spisak! I tvoja žeđ za osvetom! Dobro, da, to sa spiskom je sve istina, ali mislim, šta je uopšte istina? Ono što mislim da je istina, naučno govoreći, mislim, možda i nije prava istina. Iskreno, na tom spisku se nalazi samo jedna stvar. U redu, eto, rekao sam. Čoveče, ne znam za vas, momci, ali ja se osjećam nekako iskorišćen. Da, o čoveče. Ako ćemo iskreno, sve ovo je poprilično ponižavajuće. Hajde. Uzmi ga, muka mi je od cele stvari. Više ne mogu ni da te gledam. Jel hoćeš poklon ili ne? Nije trebalo. Mogu li sada da ga otvorim? Pa, Božić je, zar ne? To je baš ono što sam oduvek želeo. Zvaću ga Meda. Pa ova priča je dobila čudan preokret. Čini mi se da imam nešto ovde i za vas trojicu. Nas ne možeš da potkupiš. Šta misliš ko smo mi? Šta to imaš? Da vidim gde sam stavio. Siguran sam da moj Mirvasim ovo neće nedostajati. Prava šargarepa. Sada konačno mogu da dišem. Jao, deda, šargarepa. Ne znam šta da kažem. Vidim da li ja mogu da pomognem. Hvala, Deda Mraze. Stvarno nam je žao zbog svega ovoga. Pa, nema ljutnje, važi? Naravno da nema. Sada je vreme za veselje. Mislim da smo izazvali dovoljno nevolje. Možda bi trebalo da krenemo. Da li ideš, Medo? Ne udaljavaj se od mene. Biće hladno. Doviđenja, Deda Mraze. Nema ljutnje, deco, a? Ovo suprotnom, znate, ako nešto možemo da uradimo, samo nam javite. Mislim da ste dovoljno uradili, a sad idite. Hvala ti, Deda Mraze. Nadam se da se vidimo sljedeće godine. Samo mu je bilo potrebno malo pažnje, Barki. A sad upregnite Irvasa. Razumem, gospodine! Hej, Deda Mraze, izvini što sam to borio sa neba i za sve ostalo. Zaboravi. Najvažnije je to da si mi pomogao da izgladim stvari sa Ledenkom. I više bih voleo da me oboriš ti nego on. Pa, čast mi je što sam vas upoznao. Stvarno pravo zadovoljstvo. Gospodine, da li smo sad na spisku nevaljalih zbog svega ovoga? Vidjet ćemo kakvi ćete biti sljedeće godine. A ti, Veronika Jean Campbell, Da, gospodine? nauka ima svoje mesto. Ali ima i čarolija. I to je prosto tako. Hvala, Deda Mraze. A nisam vam potreban za tu konferenciju za novinare, zar ne? Mislim da nam je dovoljno to što ste stvarni. Mi smo spremni, čekamo vaš znak. A šta je sa onom fotografijom? Dobro, ali samo jedna. Kažite šah! Šah! A sad bi bilo bolje da krenemo. Bolje da požurimo ako želimo da sve isporučimo na vreme. O, Deda Mraze, možemo li mi nekako da pomognemo? Pa u stvari možete. Mogu li da pozajmim tvoj štapić? Naravno. Ovo će možda da me spasi večeras. Napred, Deda Mraze. A inače, mislim da se sviđaš Trevoru. Ali šta ja znam? Ja sam samo Deda Mraz. Ovo bi trebalo da ubrza stvari. Wow, taj štapić stvarno ubrzava. Dobro, drugari, promrdajmo trakopita. Srećan Božić svima! I svima laku noć! Idemo! Ho, ho, ho! Bolje bi bilo da s mesta vratimo onaj laser. Čemu žurba? Već smo doživotno kažnjeni. Mislio sam da si stvarno želela taj štapić. Da, jesam. Ali smisao Božića je davanje. Da. Izvini što sam te zaključao. U redu je. Sve se dobro završilo. Pa, gospođice pametnice,
Spremna si da priznaš da sam sve vreme bio u pravu? Mislim da sam priznala. Daj da to čujem još jednom. I dalje treba da mi dokažeš da se sve ovo stvarno desilo. Sve bi ovo mogao da bude san. U tom slučaju, to je bio dobar san. Hej, ne možeš to da uradiš. Upravo jesam. Čekaj! Trevore! Probudi se, gospodine spavalice. Božićno jutro je. Očekivali smo da te vidimo sinoć kod bake. Šta se desilo? Mama, tata, nećete verovati! Ona kometa koju ste uočili, Ledenko, vidite, na njoj živi jedno ledeno čudovište i on mrzi Deda Mraza. Pa barem je tako bilo ranije i onda je došao da ga uhvati i onda je... To zvuči kao uzbudljiv san, sine. Da, znam ja kako to zvuči, ali stvarno se desilo. Evo, dokazat ću vam. O ne, moja kamera! Šta se desilo? Mora da se slomila onda kada smo se grudvali. Možda to i jeste bio san. Pa, šta god da je bilo, ako ti treba dokaz da Deda Mraz postoji, pogledaj ispod jelke. Od Deda Mraza, sine? O, divno! Šahovski komplet! Da, baš ono što sam mu tražio. Pa dobro, nije baš onaj koji sam tražio. Ovaj je mnogo bolji. Dušo, stigao sam. Kako je bilo na poslu, dragi? Hoću odmor. Pa, da li si naleteo na Ledenka? U stvari, on je naleteo na mene. Samo treba da se lepo naspavaš, dragi. Mislim da mi treba banja. Bilo je toliko dobro, ha? Recimo samo da je prošla noć zaslužila posebno poglavlje u mojoj autobiografiji. Gde ovde mogu da dobijem sendvič? Ne, hvala. Ti si dobar, Mraz. Deda mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, već sendviče spremaj. Ho, 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 sleigh bells on the way. The reindeer and the sleigh are parking by a chimney close to you. Ho, 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 here comes Santa Claus. Click, clack, reindeer paws are flying high and right on schedule too. Well, games and toys, girls and boys just can't wait to see all the contents of the presents stacked under the tree. Ho, 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 as long as we believe it happens Christmas Eve, and all because of jolly old Santa Claus. Are parking by a chimney close to you. Ho, 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 here comes Santa Claus. Click, clack, reindeer paws are flying high and right on schedule too. Ho, 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 sleigh bells on the way. The reindeer and the sleigh are parking by a chimney close to you. Well, ho, 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 here comes Santa Claus. Click, clack, reindeer paws are flying high and right on schedule too. Click, clack, reindeer paws right on schedule too. Jolly old Saint Nick Santa Claus. Santa Claus. Minimax, produkcija Studio.